سلااوست تماشاوان هجا بولتنا ساعت 6 ایواری از جوارا پیشکش کند دسپیک ده گرینگترین سرنوچه. انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسی داخویانیک دربار ادلب ده بلاف کرد. دیده بانگا راوستاندن ارماج کرنا سویلان دکه. تقینک لگلدوار حسکی روجافای کردستان رودا ده انجام ده کشتی و بریندار کتن. ایرو 11 سال لسر کوچه داوی خبرکار محمد نظیر مصطفی را درباز دبن. 5 سال لسر شهید بونا افسرکی پشمرگه لشکر روج را درباز بون کود شر داعش ده شهید ببو. دوباره سلاف انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسی داخویانیک بلاف کرده ده ارماج کرنا سویلان لادلب شرمزار کرد و بانگ لجواکا ناو دولتی کرد که اف کمکوژی ورن راوستاندن. امینداریا گشتیه انجمن اجتماعی کردی لسوریه روژا یکشنبه 22 برچله 2019 داخویانیک دربار ادلب بلاف کرد. تیدا ارماج کرنا سویلان شرمزار کرد. بانگا راوستاندنا کمکوژیان کرد. داخویانیا انکسی و هادس پیکریه. کوج نیسان بوری و پارێزگا ئەدلبێ ڕاستی ئێریشên tund ji aliyê rejima Sûriye û hevalbandên wê barmanca rûbirûbûna Eniya Ennusra ya terorî ve tê. Lê di dema dawiyê de piştî dawîngera welatên gerantor ji rêkeftina kêmkirina asta şer re li Asîtanayê êriş tundtir û dijwartir bûne. Guhişta sivîlan kod encamê de hejmarek mezin jê zarok û jin û kal û pîran bûne qurbanî û bi dehê hezaran derbider bûne. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di daxuyaniya xwe de aniya ziman ku di dema armanckirina herêmên niştecîbûnê şermezar dike herwiha çekdarên ku sivîlan wek mertalan bikardînin. Di heman demê de bang li hemû aliyên navnetewî û navdewletî yên girêdayî bi rewşê ve dike ku komkujiyan di dermafê sivîlan li Idlibê rawestînin. Herwiha derfetê vekda ku alîkariyên mirovî ji derbider û ziyandîtiyên şer re werin pêşkêşkirin kar li ser rêkarên dîtina çareyeke siyasî were kirin. Tê de welatî ji kareseta derbideriyê û wêranê werin parastin. Di dawiya daxuyaniya xwe de emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bang lê civaka navdewletî kiriye ku li zê di dîtina çareyeke siyasî de ji krîza Sûriyê re li gorî biryarên navdewletî yên girêdayî bi rewşê ve bike. Rejima Sûriyê de armanckirina başûr Rojhilatê Idlibê de berdewam e û niha jî gêştiye gundê El Serman ku xala çavdîrî ya Tirkiye li wî gundî heye. Rawgeha Sûriya Mafê Mirovan ragihand ku rejima Sûriyê di pêşveçûnê de berdewam e ku ji destpêka operasyona xwe ya leşkerî ji 19 vê mehê ve tanha 21 dever li başûr Rojhilatê Idlibê ketine dibin kontrola rejima Sûriyê de. Rawgeha navborî serbar kir ku niha rejima Sûriyê gêştiye gundê El Serman ku xala çavdîriyê ya Tirkiye li wî gundî heye. Artêşa Tirkiye beşek ji dîwarê li ser Sînûrê di navbera Kurdistana Bakur Rojava de rakir. Hin jê derên xwecihî ji gundên li ser Sînûr ji arkêra ragihandin ku îro demijmêr yekê nîvro artêşa Tirkiye beşek ji dîwarê Sînûrî yê di navbera her du bajarên Amûdê û Dirbêsiyê de rakirin. Bi mebesta vekirina rêyekê nû ji bo encamdana gerekê li deverê. Hema jê deran gotin ku derî li çareya gundê Xerzê yê di navbera Amûdê û Dirbêsiyê de hatiye vekirin û biryar e ku hêzên Rûsî û Tirkî gereke hevbeş li wê deverê encam bidin. Wezareta Gencînaya Amerîka ragihand ku sizayên Amerîkî bi awayekî rasterast her du welatên Rûsya û Tirkiyê li xwe digirin. Îro siza bi ser her du projeyên bi navên El Seyl Şimalî û Seyl Tirkî ketine warê cîbecîkirinê de. Wezareta Gencîna Amerîka dibêje ku sizayên Amerîkî li dijî projeyên El Sîl Şimalî 2 û El Sîl Tirkiyê yên taybet bi Gazê ketine warê bicîkirinê de. Wezareta Gencîna Amerîka ragihand ku sizayên Amerîkî bi awayekî rasterast her du welatên Rûsya û Tirkiye li xwe digirin û ew siza kompanî û kesayetiyan li xwe digire. Herçend Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye gefa daxistina bingeha Encerlîk ya Amerîkî li Tirkiye kir, ew jî eger Amerîka sizayan bi ser Tirkiye de bisepîne, lê Amerîka di sepandina sizayan de berdewam bû û sizaketine warê bicîkirinê de. Bi sedema ferzkirina sizayên Amerîkî bi ser Tirkiye de, buhayê lêreya Tirkî di çend mehinborî de li hember dolarê Amerîkî bi awayekî berçav kêm bû.
تا گهشتیە 5.949 لیرەی لە هەمبەر $1 ئەمریکی. وەزارەتە گەنجینە ئەمریکا تەکەس کرۆگوت کۆ پێویستە پرۆژەین بناوێن ئەلسیل شیمالی دوو ئەلسیل تورکی کۆ تایبەت بە گوهستنە و دامەزراندنە بوریین غازێ دەست bi cihkarê xwe rawestînin û dest bi karê vekşana karmend û gemiyan bikin. Li gorî navaroka sizayan Wezîrê Derveyê Amerîka û Wezîrê Gencîna Amerîka wê di dema 6 rojî de pêşinyarên xwe pêşkêşî kongrês bikin. Ew jî piştî sepandina sizayan. Ji alî xwe ve Sînatorê Amerîkî Rand Paul hoşdarî da û got ku sizayên Amerîkî wê kompaniyên Îtalî, Nemsawî, Almanî, Holandî, Ferensî, Finlandî û Swêdî jî li xwe bigire. Ji alî xwe ve Rûsya got ku sepandina sizayan ji alî Amerîka ve binpêkirina ji yasayên navdewletî re û tekez kir ku ev bênka ve Amerîka tu wate yan jê derencam jêrenînin. Almanya jî sepandina sizayan red kir. Li gundewarê Hesekê di encama teqînekê de welatiyekî jiyana xweşdest da û duyê din jî birîndar ketin. Ravanga Sûriya Mafê Mirovan doh belav kir ku li devera hema merge de ya gundewarê Hesekê li Rojavayê Kurdistanê di encama teqîna mayîneka çandî de bi sê welatiyan de ku şivantiya pezê xwe dikirin, yek ji wan jiyana xweşdest da û duyê din jî birîndar ketin. Li gorî heman jê derê ew mayîna ku hatiye teqandin ji şûnmayên bombeyên rêxistina Daişa terorîstin ku li deverê çandibûn. Rejima Sûriyê yekem care hêzeke ji hozên derdora bajarê Reqayê bikartîne ji bo meremina xwe. Jêderên xwecihî ji bajarê Reqayê ji arkêra ragihandin ku doh piştgiriyeke leşkerî ji çekdarên hozên Reqayê yên girêdayê Îranê gihiştin navçeya El Sebxa ya dibin kontrola rejima Sûriyê de. Hema jêderan danezanîn ku piştgirî ji 105 çekdarên serbê Îranê ve pêk dihat û ev hêz xwe amade dike ku derbasî firûxaneya leşkerî ya bajarê Tabqayê bibin ku tê guman kirin ku hinek çekdar ji wê hêzê biçin bajarê Eyn Îsa ku ev yekem care hêzeke piştîvankirî ji Îranê derbasî Reqayê dibin. Sed barhelger yên hêzên hevpeymaniya navdewletî derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Ravanga Sûriya Mafê Mirovan ragihand ku sed barhelger ji alavên leşkerî pêk dihat û di nav de otomobîlên Hummer jî hebûn ji başûrê Kurdistanê an ku Herêma Kurdistanê diriya dergeha Sînûrî ya Elwelî derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Heman rawangehayê got ku beşek ji karwanê li bingeha Hîmo li Qamişlo bicih bûn û beşê din jî berev Dêra Zorê û Hesekê veçûn. Belê temaşevan hêja niha jî Birêz Fêsal İsmaîl endamê desteyên rawêjkariya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li vê derê bi me re amade ye. Mêvandariya wî kiriye. Dem baş Birêz Fêsal. Jê dilê em ê dest pê bikin me dît ku ene kesê daxuyaniyeke şermezariyê belav kiriye. Rejîm çi jê dilê dixwaze? Mesela rejimê Idlibê ne ji îro dest pê kiriye û ne ji sala çûyiya berî vê ye. Dema got leşkerê azad qîma xwe anî got xwe vekişîne ji dorûberê Şamê ji wadî bere da û Ghûta û anîn Idlibê hingî jî min daxuyanîk da ku min got ev derketina wa ji dora Şamê anîne Idlibê tiştekî ne tiştkî baş e. Tiştkî gelekî xirab e ji ber got ne meqûl e rejîmek eqeliyek Sûriya da taifî ya Elewiya ji Şamê xelk nabikişîne bixê bin çengê Elewiya de li wê dê wa bihêlê saxlem û şoxilkî wa bike. Hingî kar dibû ji bo roja îro û ji bo got bibe. û min di civateke resmiya partî de jî got min ji endamê mekteba siyasî got min got ez bînim partî ser vê rawestê wê moqayada menatixê Kurdî vê birêjê êrkirin Tirkiya moqayadeyê bike ji bo derbasiyên Rojavayê Kurdistanê bê berî 2 salan ev gotiye. Ez dîsa dibêjim hatin nawa li wê derê ji bo tasfiyê bû. Îro merhele hatiye vê cewa tasfiye bikin û xilas bikin bi alîkariya hevpeymanê rejîmê û rejîm. Yani Türkiye bêdeng e Birêz. Türkiye domnê muxattata bû ji roja ji dora Şamê ew derxistor yani wekû damin bû.
تورکیا ji bo berjewendiyê xwe dike û Tirkiye ji bo dewletekî dixwazî hinek ji erdê Sûriye ji bo xwe re bikire. Ji ber got dixwazî ser erda Sûriye hebin ji bo karibê projeyê xwe derbas bike. Tirkiye ne ji bonî wa piştevaniya wa dikir, ji bo xwe piştevanî dikir. Ji ber got Tirkiye ne dewleteke gerantore weke gotê gotin navdewlî, Tirkiye atmayê wê Sûriye dihene. أطماعي نفطي دهند عاوي دهند عردي دهند دولة إمبراطورية عثمانية تفكير تركيا جبر به هيك هنجي أو مقايضة قوتشيبو أني نودش بوها تجميع بكن منطقة كي دوي منطقة ده تركيا خوش بشتو عباك شيني وروسيا وريجيم وقصب بكن وكاربن دوي منطقة ده بشكين جبرجو هاتنا وأنا نمعقول إيه مد رأيي مدى نمعقول الشامي بين بنجو هي العتقية بنجها ريجيمية جبر في أدبيجم تصفية وقتوي هاتي الجمعنا وتصفية بكن جبر ويجي موقفي أنجمن اجتماعي كردي سوريا هرتم الجل ملتي سوريا والجل سفيلايا وأنجمن اجتماعي كردي سوريا موقفك ديارتك أو موقف إيجو خد بيني جزء أكشفي ولاتي خد جزء أكشفي ملتي فارسنا بي ملتي واجب السمر سرمان دفاعي بلكي جو إما تشتك عسكري سر صحيح حتى نالنا سفيلانكر شارنفيسا يعني وكو إنها أدلب جه هری بهتر کو در بدر یا جه خلق سوریه لوی داری کن بونه چارنویسا 3 میلیون سیویل وی چه به مت پروژه ترکیه و روسیا و رژیمی هردو دیگه هفل وی داری گو کاربن ضغط کن قوات عسكري ات او بري قول ادلبي بنفكشاندن اين عفريني وج عفرينين هانا اين روج افاي كورساني روج افاي روجلاتي فراتيجي يعني كورساني سوريا او جرك الخلق خوفا جارن جرك دفاع خلقي خوكر بابا دي لو هجوم الجزء اكيد ملتي سوري بكن ورا كردستان سوريا شر بكن جرك دفاع دبر ملتي خود كربانا او هزي قلنا لشكري ازاد ايغو شامك خوفكشاندن هاتنا ادلب جهد لبي خوفكشاندن هاتنا عفرين وايروج خوفكشاندن هاتنا روجهلاتي فرات رغمي جو ام دبينن جابكي جلكي خراب هاتي كرن هندك كسن توندرو واره هنجي لمجلس خوانجراري مواقفه غلط نكري ناحيه سياسي مجلس دفاعي دبر سفيلي سوريا هميه دتكي وام خدي موقفن عن بيجن چارسريا سوريا چارسريا ملتي كرد وكي نتوك سوريا دا مدا خواسكري ام دبينن ريجيم گاوكي گركي خراب تاويجي رژیم وات که گو ملت سوریه تبلو هب که رژیم وات که گو ملت سوریه بخوب خب که دجمنی هب بو او پی مستفید به باشه برز ناف اخافتنا خدا ده بحثا مقایضه کر بحثا به هفگارتنی يعني ادلب الهمبر كيجان باجاري رجاوي كردستاني به باوريا مدى روجا اولي هاتن مبري دصالا قوت تدبر عفريني دبو بس ايرو رأيام هندك جوهرتن تشيبوا تركيا هر ضغوطات تخازي اوروبا بكيت بيجي بنابر لك مهنا ازي بري بنابر دما اوروبا او 3 مليونوني نازح ادلب هنا دختار شرط شيد بي بري خو مجبور دبن بري سينوري تركيا بدبن بيو بلغا كي دي بالغا كي دي قوين دستور تركيا دبي ضغط الاوروبي بروجي خد منطقه كردي درباس بكي جبر فيجي مجلس نها جيتي خيا خوستن جو زور بلز كار بكيت بري مثلا ضغط روسيا بكن ضغط الامريكان بكن ضغط الدولة دور وبري هرين بكن ضغط القياده هرين بكن بشغلن جو انه افج شرا وسيشمكي درباس بنا فابنا برهندو تركيا ممكن دبي جو ضغطك سرما بهتر تشكيل بكيت المنطقه الكرديه بله برز لسر روشا يكرزيا نومالا كردي هن آلی بهیوینه و هنجی بهیوینه تو چوا دنرخی وكيدا نافرا ام بيجن قصده وكو فيداويه دس بيشخريا قصده هاتيه نهال الميدانيه بيشي قصده كرديان اف برسك الجمن يعني بيدي قصده كرديان قصده نو كردا نامالا رزا نامالي رز يكريزيا نامالا كردي ناف كردا دتشيدبي ناف كردا وغيري كردا تشيدبي قصده قوات سوريا الديمقراطية خنابين وقت كردي جبر في من هندك ملاحظات من هالسر مجلس ورونشتنوي بكاك مظلوم كوباني رجي مظلوم كاك مظلوم كوباني تمثيل قوات عسكريت كي لازم مجلس بقى مظلوم كوباني نرونشت بان رأيها من شخصيات بيجم أزوك راوش غير بيجم جراكي قدبانا مظلوم عبد هرب قوات عسكري مجلس رونا
بقيادة لشكرا روجة بقيادية لشكرا روجة رونا تمثيلك تي سياسي هي مسألة تمثيل كي مسألة مجلس روني دود في مجلس سوريا ديمقراطية داخوانيك دابانا انه از اعترافات كم جو ملتي كل سوريا ملتك خدي عرض وخدي حق وخدي مافل سوريا ده مافي قومي جزء ملتي سوريا ان توادوا سوريا ده هنجا حق دبو مجلسي بيروني اد بينهم او ضغطال سر مجلس بي او ضغطال سر ما دبيجو ام بيشخريا قصديرا نتشكي درسته نتشكي راسه مصلحه انا كسي نربو بريز يعني داخليا ما اختلاف نربو ارينيبو هلوستا هندك قياديه ما ارينيه وهندك هواج بس هين هلوستا كرسمي در نشويه جو انه ام بيجن ارينيه اريني تنيت بيجن امي غاونا باجن او غاف كنجي باجن هاجر غاونا هذا هندي دبي اريني والله جو داخليانيه كي بو اريني داخلياني كي امجد بيشكارن ها داخلياني كي بدن ام بهاري بجهن نافي نبدا خوانيا بقاذن عمليه هين تكاري ايجابي نهت يكرن هين اللي قبول نكنا لشكري روج درباس بي هين قبول نكنا قرتيه بابردن تشي قرتيه كرد الجم قياده بيدي وقياده قسدي لازم بينا بردان في سبيب بن بيدي امده بردي امده بشخري هبي دوي بعملي بكارن عملي بالنب نظري بالنب داخيان يابي هاجر يقرتيه كرد الجم بيدي مني مشكله حل نبويه جبرجو دويت زنداني خاص بيكنج مناضلين ملتي كرد همي قرتين الجموانا ضباطي ما قرتي انا ضباطي بيش كردها قرتي الجموانا قياداتي انا كسي الجموا قرتي انا كوادري انا كسي قرتينا كوادري سفيل قرتينا اي مجتمع مدني الجموا قرتي انا هاجر داخليا بيجي سهترينا بس از وك شخص بينن لزبونا حوالة انا كسي نقل كي اريني الجمع دويت بيناخو فربكن بيدي روي بشرنجي كاركن بيدي وي اداره وينا قبول دبيش قبل امريكانا وروسيا وريجيم وتركيا والخطا سودوب مين يعني هاجا ما من شيء ما فيها يعني اما يبوش اتفاقيه بيدي ركن بيدي الورنا مين يعني وهاجا الربوي ذاك من خطا سودو شغل مس خطا سودو هيا بيشتي خطا سودو شغل مجلس الولايه وشت حمايتها وقواتي خوي دفاعي ببي مناطق ما كرتي دا ساكن از بینم انه پیشمرگه قوه دفاعیه نابد دربی مناطق کردی در کفی هری پیشمرگه دور هری بگیه دوی او در کردستان باعتبار كرد فرمي حطانها تبي قد دست بشخري يعني داخليا فرمي جي بيدي ودستيا نافخويا بيدي دركت بفرمي قصدي ياجي بيدي بحصا هذا پیشمرگه روجنا كرنا اجبر بيكي از بینم مجلس دوی تريث بكي مجلس لزنكي مجلس ببینه پشتی داخوانیه چه گاوی عملی جمعه پیک بین هگه درست راست بيجن ويكاركي ايجابي كن واعتراف بكن انه ام حيزه كردينا امي وكردي بوار تعامل كن هكر خونا بين هيزه كردي اغلى زبونا مجبوط شيء ازبينا هنكي ملاحظات الملسه باشا اگر بحثا مجرد دنبكن ارتشك انه روسيا لسوريا داد مزرينا وبشك كرداج يعني تفليبونا او ارتش جبوتشيه مبازجيه كاريوي ارتشيه بريز هاجر ارتش وكي ارتشا قصد بيا قلت شو الرقه ودير الزوري وين بيجي كاركر هر ديش خساره بردا ما 11000 شهيد بيدي بناوي كردا دانين شخورتي كردا وكشي كردا وبيزي ما وبراي ما وخشكوديه ما شهيد دانين ليك غاوي سياسي نها تا اويتنج بوينا بله شي كاسيت ايرو هريج برخوا ندب ارينيا مجلس وطني كردي هري يانجي ندبن اتفاقك سياسي بروسيا هري درأي مدوي كفين شاشين بريدة وند مرجون ديام لتيمة برجون ديام لتيمة هيزك لشكري انجمني نجتماني كل سوريا استوابكم هيزك لشكري جاهز وتدريب كري هي برفانيا ملتيمة بكي هاجر اريني تذهب بتقصد يجي وبيد يجي ومجلس وطني كردي وروسيا وامريكا جي بيجن افهزه هاي برجون ديام لتي كرد ودفاع حدود كردستان اخرين كردستان جي كرنت كان هي دفاع الملتين ما بكن الويدي وينا درباس يعني كرد الويدري جوان الويدري دفيت باريكاريا مجلسي بداخوانيه كهرج مجلسي في موقفي اريني بكي حتى قوم باتفاق سياسي سرشي بي ند اتفاق عسكري ثاني او دبيت وكا كاري بيدي وقتها قلت ترامب قلت حقي خو شغل النكمه وجبو سلاح ومال شغل از هيفيتكم خلكي مديسه بجبو مال وسلاح نشن شغل بله
پرسا داوی او چارنویسا هرمی کردی چیه گلو هاتنا رژیمیه یان درباسپونا ترکیه یان اپراسیون که لشکریه یان و دبن هجمونا یان جی نفوذا روسی دا بمینه بهوريان ما أفهمن همين نا أفهمين شيء بهوريان من إنه قضية كردية سوريا يبو قضية كناف دولتي جواري هرمي دركت سرواري عواصمي مصدر القرار العالمي تشج نيويورك تسبيكي يانتو واشنطن لندن باريس بكين موسكو أصحاب القرار دولتين هرمي تداولا قضية كردي بو قضية دولتي جه مسئله حل قضیه کردیش دست دولت دوری درکتیه بیچارانوس نامینه و کرد بگن حقوق خو لی او مرحله ها گلک آسانگی تدهنه و گلک آسانگی مسترجی چه ببن ترکیه جهین نگوتی از راوستم بجه تهت پید موجوده اف فکرنا ایرو دو دریا از بینم اشارت کی گر کی خطره دبیت ترکیه مراحل ندی درباس کی دشکری خو نتنه چونو هاتنه روسيا وتركيا تقل هبن جبر تركيا دبجت روسيا وامريكا التزام نكرنا باتفاقات من وادا دبجت ازيب خو تنفيذ بكم واب ترسينيا كي سرملتي ما تشيتكي واب ترسينا هناك ياغو بي دي باز دي خوازي انا كسي بكي شركه خو جبو خو بباريزي نجبو يملتي ما باريزي از دي سهيفيتكم جو انا كسي بتأني موضوع التعامل بكي هاجر نجي مشروعك قرارك سياسي اتفاقك سياسي برجوندية ملتي ما تدهم وبيدي اعتراف غير كرد جزء اكشفين ويولاتين ودفي حقي واتشار السربي جرك امبيرنك جبرجو انا كسي خط الدفاع الاخير جملتي مرة بينم بروجي ناف دولتي برب منطقة آمنة ناف دولتي تشي وهنا قوات دي ناف دولتي درباسبن دوه اي سعودي وادرباسبن از بيجم هنا قوات دي اوروبي جو مستقبلي درباسبن منطقة ما وبي ادارك ناف دولتي ومستقبلي الخيرية بريما الخيرية بريما الاداركي مستقبل مكونات منطقية تشو كرد تشو عرب تشو خريستيان او اداره منطقه ها بکن نماتی قبول کردن ظلم و زور منطقه ما به چمکی پرجوندی دولتی مظل ببرجوندی ملتی ما و منطقه ما بهات نگریدن منطقه ما ریگا بترولي بقى بحر الأبيض المتوسطة منطقة ما ريا غازي بقى بحر الأبيض المتوسطة ريكا اقتصادية ريكا منطقة إيران برب بخرابونة دشي عراق فراغ إداري أخطر منطقة ها بشتي كدنا صدام بمنطقة ده أخطر مرحلة عراق إيرو درباس به سوريا شخوا قواتها خوا كتيا أريل إدلب روسيا أريد كي حتى واكريا للهرمة جزيرة دوريات قصد برشن روسيا دبابة سوريا شن أمريكي شن كسن كاربي جواتشما يعني قواتي نما يجو دفاع المنطقة ما بكي از بيجم بري منطقة ما الخيرية وأز أملتكم إنه مستقبلا وبري ما الإدارة كناف دولتي والمنطقة ومنطقة آمنة دولية وشيء. رئيس فيصل اسماعيل انضم دسته روشكاريا بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا جالك سباش بو بشتر بوناتا. سباس جالك سباس. برای تماشاچیان هجال سر روشا میدانی از برای خوب بدم حسک لجام نوچگهانی ما دار عبدو دباش دار عبدو تقین ده لدر دور حسک چه بو او تقین چاوا هاترولان بله شوا يعني تقين دردورة حسك وانا تغا غيران تشيبون تغا غيران وك ابوين ناسف بون ويدري يعني تبان دورة وان ولو تنبون بس تشتي ولو ماديبون كسي يعني كسك يعني نجابو كسكيت يعني زيان جاني تنبون اف تقيني هاني ولو يعني يقدرنا فايدة دبن
تبحثا تقينا كر يعني إيرو وك يعني عسري يعني تقينا باندورا خوا وك دا تقينا آجو إيرو الغربي الرجافاي باجارة التمر تشيبو 15 كيلومتر تايبت الجندة ليلان دي تقين دي أوتومبيل وردة هاتن تقين براستي يعني أوجي يعني حتى أنها نديار أنجامي وان حردو تقينا وحردو أوتومبيلا أو تقينا أنا الجندة الليلان السرية دولي أم فورتشي بوي الويدرية أو دبن دستي دن سيطرة جروبين تشكدار ين بسر تركيا أب حردو تقينانا تشيبو يعني بري سيرو جاجي تقينا كل الحلف تشيبو الرجافاي السريكانيي أو جي أوتومبيلك هذا تقين انجام ده بينج كسن سبيل جيانا خوا جدستان. بله دارا يعني إيرو صد بار هلگر ين هزن هفيماني نافذروتي درباسي رجافاي كورساني بون أو هز يعني جي أم كارم بيجن أو كاروان لكدري برف كدري فاتشون يعني بهترين الامبيجن الموقعي هيمو الورداني موقعي هيمو السريع عمودي وقامشلو بي بهتر نزيكي قامشلوي الورداني وهن جوي باريجي بري خدا حسكي شوى موقعك يوان النزي حسكي هي الرجافا باكوري باجاري حسكي دور 15 كيلومتر نافندك تحالف امريكي تايبت الودري هي الورب بلابو يادن بهترين تشو شداده ومنطقه ديري يعني امريكارين بيجن باشوري باجاري حسكي الفان هرشار جيان بلابو ليه بهترين يعني جور تشتت بند سيمده الجندة هيمو بلابو موقعك لشكرية أمريكية أو السرية عمودة وقام مشلو دكابة شخوا أو السر سينوري تركيا. بله لسر روشا مروفي هنا كام راوستن دارا روشا دربدارن چاوايا قالوا دبستان هاتن درخستن يان هينجي دبستان دانا روشا وان چاوايا دارا بله براستي حتى أنا دبستان دانا حتى أنها دبستان دنه هجمارة كيم بلكيش دبستان تشوبن كامبا وشوكاني حتى أنها هجمارة 5000 كسي يانزي دتر الور بجيبونش والروشة زبستاني بيشكيولو زحمته آلي كاريجي كيم أف آلي كاريا قول السر كيمش برق وك متحدة يعني تألي كاري جوان ناين براسي وقت دخواست أفجي صدام روسيا يعني وقت دخوازي وقت آلي كاري بي دريا ريجيميت بي جوان رشوار ريجيم قبول ناكي في كامبي واحترافي في كامبي ناكي هل بت يعني هيبا سوري كردي بتاكليه وي برخصتنا برزانيا مروفي يا رخصتن مروفي الكرد هرما كردستاني يعني حتى استكي يعني آلي كاري ديجين وان يا بين رخصتن ننا ناف دولتي ان سربخوا بتشكي آلي كاري بوان بكن بس حتى انها يعني كيماني قال لكي دبي كامبيد هنا گلکس پاس در عبدون و چگان ما ج حسکه گلکس پاس بو زانیاری انت ایرو 11 سال سر کوچبار کنا خبرکار کرد محمد نظیر مصطفی سکرتری بری ی پارتی دموکرات کرد لسوری الپارتی را در باز دبن دمو سال درباز دبن و گلک روپلین دیروکیین خبات و خباتکارین کرد جی بکارو لهنگی و تکوشینا مردمیران تین نویساندن. لی چندی دم جی درباز ببه
د دلو فکر و رمانên gelê xwe de bi şanazî tên bibîranîn. Yek ji wan xebatkaran li Rojavayê Kurdistanê jî Mamosta Mihemed Nezîr Mustafa ye. Xebatkarê Kurd Mihemed Nezîr Mustafa sekreterê berê Partiya Demokrata Kurd lê Sûriye El Partî ku îro bi Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tê naskirin, sibaha roja duşemê 22 berçileya 2008 piştî demek dirêj ji roberobûna nexweşiya penceşêra Kezebê li nexweşxaneyekî li Şama paytexta Sûriyê jiyana xwe ji dest da û kûça dawî kêre. Serkirdeyê Kurd Mihemed Nezîr Mustafa kurê malbata Elî Yûnis, malbata niştîmaniya xebatkar û serkirdeyên şoreşa Sasûnî li Bakurê Kurdistanê sala 1939 li bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Di sibata sala 1958 de tevlî refên partî bûye û di desteyê wê de kar kiriye. Ji Komîta Navendîra û piştira Polîtbîroya partiyê re di Kongrê Yekemîn de piştî Kongrê Niştîmaniyê Yekbûnê hat helbijartin ku li Herêma Kurdistanê sala 1972 de hatibû li darxistin. Di tebaxa sala 1973 de li gel hejmarek serkirdeyên partiyê di encama helwesta waniyan li dijî Kemera Erebî li parêzgeha Hesekê hat girtin û di zîndan û girtîgehan dema ta sala 1981 de û demeke dirêj ji zîndankirina xwe de di zîndana bi tenê de derbas kir û piştî ku serbest hat berdan bi demekî karê xwe rawestand. Lê bi fikr û bawerî û siyasetê girêdayî partî û rêbaza xwe ma û xwe jê dûr nekir. Piştî şehîdbûna Kemal Ehmed Derwîş emîndarê giştiyê partiyê, niyaza wî û hevalên wî di serkirdayetiyê de nîzîkî hevbû û careka din vegeriya nava refên partiya xwe. Di Kongrê Heştan de wekû endamê Komîta Navendî û piştî re wekû sekreterê Komîta Navendî hat helbijartin. Di Kongrê Nehan de wekû sekreterê giştiyê partiyê hat helbijartin û di Kongrê Dehan de jî tevîne amadebûna wî ji ber nexweşiyê carek din ji sekretariya partiyê re hat helbijartin. Xebatkar Mustafa Yekemîn xwendekarê Kurd bû li Rojavayê Kurdistanê ji kulîja mafnasiyê derçû. Yekemîn parêzerê Kurd bû li parêzgeha Hesekê û karê xwe bi rêz û şanaziyeka kêm nimûne dikir û bû lêvegera sereke ji parêzerên Hesekê re. Li dawiya sala 2006 de nexweşiya penceşêra Kezebê lê peyda bû û lê ser daxwaza Serok Mesûd Barzanî û li ser mesrefa Serokatiya Herêma Kurdistanê li Parîsa paytexta Fransayê hewlên dermankirinê û çareseriya nexweşiya wî dihat kirin. Piştî ku ji Fransayê vegeriya jî rewşa wî ya tenduristî ji aliyê Berêz Sîwan Barzanî ve ji nîzik ve rewşa wî dihat şopandin û mehane lêgorî raportên pizîşkî ku ji Kurdistana Sûriyê werdigirt derman ji Fransayê jê re dişandi ta ku bi sibaha roja duşemê 22 berçileya 2008 lê Şamê jiyana xwe ji dest da û piştî re ji bajarê Qamiş li Rojavayê Kurdistanê re hat veguhestin û lêgoristana şehîdan lê taxa Qudurbek di merasîmeka cemaweriya berfireh ji Kurdperwer û kadir û heval û serkirdeyên partiya xwe û piraniya partiyên tevgera Kurdî bi xakê hat spartin. îro salvegera 11 ya kûçadawiya sekreterê Partiya Demokrata Kurdî li Sûriye El Partî Mihemed Nezîr Mustafa ji aliyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Pedekesê li bajarê Qamiş lê Rojavayê Kurdistanê hate vejandin. Rojekê taybet û dîrokiyê di jiyana îro bîranîna 11 ji mamostayê hêja û delarê Mamosta Mihemed Nezîr Mustafa bi rastî ew kesê henayî mutemeyîz di hemû tiştê xwe de, di exlaqê xwe de, di danûstandina xwe de, di muamela xwe de, di zanebûna xwe de, di mihna xwe de wek muhamî
دانوستاندنێکی پر نەرم و هێژە لە ئینسانێکی مەبدەئی و حتا تالی جێ نەدات خوارێ قەراراتی وی بریاری وی بجی دەبوون بریاری وی ژێ نەواتەقوا و بریار نەدبر بریارات دەبرژی ژێ واتەق بوو گەلەکی ئەڤ ئینسانی هانا بزانە بوونا خۆی بلند براستی ئەو مزەکەراگە قەدەمان ئەو ڕیسالاگە قەدەمان دوێ منتەدا هانێ دێ منتەدا ئاجەمال ئەتاسی بوو ئەدوێژم ئەوەیە حتانی ئانا نەلجەمەتەنێ لە جەم کەسایەتی عەرەب حتا جیێوێ وەقعاوێ براستی گەلەکی مهم ئینسانێکی قودیێ ڕۆلا خۆی متەمەیز بوو ئینسانێکی لەسەر نەهجێ بەرزانیێ نەمر کار و خەبات دەکرد باوەریکی پر خورت و بلند پێ هەبوو ji ber vê yekê rastî ezanim muwefeq bû. Belê temaşafan hêjan hajî ez ê berê xwe bidim bajarê Qamişlo li cem mîvanê xwe birêz Nafî Ebdullah endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye dembaş birêz salvegera yazan ya Koçadawiya xebatkar Mihemed Nezîr Mustafa li Qamişlo çawa hate vejandin. Xelkê çawa ew roj anî bîra xwe. سلاف اشترى وش همو تماشفاني اركيرا والله جماوري ما براستي بشويكي برج وبلند ومورالكي قالكي هجا داخل يعني ما بجيانين وهاتنا قدور باق نسر تربا ما مستا احمد نزير مصطفى والورشي سكرتيري ما مستا سعود ملا حاضر بو وهروها وكان هاجي كلمة كقرق جالية برز بشار أمين وهاتا خندن حبالي مع المكتب السياسي وشاندك قيادة سركردة بارتي ديمقراطية كردستان سوريا حاضر بو هروها هناك بارتي أنجمنا الاجتماعي الكردي وهناك قواعد حزب لجان منطقي وفروعها ومحلياتها وهروها هناك ملتي جي يجو ويدري حاضر بون وياغو هاري تيرسي واحترامي بو مع الباتا خودي جرازي محمد نزير مصطفى او جي بجدار بون بو مراسمي هذا باشا رولو باندورا وي دنافا تفكر كردي ده ام دخوازن هناك جمره بحث بكي خباطه وي تشاوا قريبو خدمتا دوزا قالي كرد بكا بله سپاس کم سروی پرساتی گرنگ براستی ما مستا خود جراسی محمد نزیر مصطفى رولك قوية قلقي برز حبو سال 1958 باللي رئيس بارتي بو وك محاميكي وك باريزبانكي دبر في ملتي خدا حققها كونغري نتوي دا حاضر بو بشتي كونغري نتوي كونغري يا كمين يبو بشار بو تيدا بو عضو قيادي بو عضو مكتب سياسي بشتنا بصالكي هاتا قرتن نتيجة برافاني بر ملتي خدا ودبر قضية ملتي خدا كر جبر او كرياري بو جبال رجيما سوري بدركة ويشاخي وقتا جو امي حزام العربي كمبرا عربي بجي ان دحرما كردية كردستان سوريا دا وخاصة بارزگاه الجزيرة ويشاخي بيانك داخياني جبال بارتي بدركت استاذ محمد نزير مصطفى سر ويداخياني كتا حبسيدا هاتا قرتن 8 سالة لزندان دما افجي اف كارو خباتا وينا حتى ويدمي لي بيشتي حبسي دركت فترات ما نافريزي حزب دابو وقت تنظيم وكري خستن لين زيد بو هستي خوا فكري خوا براماني خوا هلويستا خوا وك راويشكاركي بو بارتيا خورا وقتا هر لازم بو بحاجت بو قيادة حزب بيت شيوري ويجي قصير نكر هم امكانيات خوا اري فديا بارتي خوتر المؤتمر نبي هشتادا كيوستي بهابو جو ورد نافريزي بارتي تاربي نتيجة جو مامتا خودش رازي استاذ كمال كبرتلوبانيا قضي نتيجة بويارك شهيد كد استاذ محمد نزير مصطفى بانجا ملتي خوا وبارتيا خوا بجياني تبلي ريزي بارتي بو رازي بارتي شوي قناغا زحمت او فراغا استاذ كمال هشت او فراغاني اگر و رولك ويا قالكي هيجا هبو دوي قناغي دا بله كجبار كنا خبطكارن وها
چاوا يعني زرار یا زیان خسارات دگین تفگار کردی بله شما مدوی قلنا غدا كيف بيوستيا ما بماموستا محمد نزير مصطفى ابو بيوستيا ما بماموستا كمال درويش ابو بيوستيا ما بشهيد نصر الدين برهك ابو بيوستيا ما بهوالي ما استاذ بهزاد دورسن ابو ادوي قلنا غا هستيار دام قلكي بحولتي وابون لمخابن هناك جي دستي قدري او جناب برن وهناك جي بفعل فاعل جناب برن ام رولا واجبرناكن ومقدا واجبرناكن او جهيشتن ام دريجن هواي ان شاء الله وجهي واني بشوبين ورياوا بشوبين او نهجو او ريبازا غوش مرهشتنا او ريبازا بتزاني والسروينا بمين وكان خباتا خبكن برز نافع عبدالله اندام کمیته نافندی پارتیا دموکرات کردستان سوریا گلکس باز بو بشداربونا در 25 سال سر شهید بونا افسرکی پیشمرگه روش در شهر روبروبون رخصان داعش تروریست در باز بون شهید رائد رفعت فرحان افسر پیشمرگه لشکر روش جدایگوی باکور کردستان در 21 برچله 2014 ده لبرای شنگال در شهر روبروبون رخصان داعش تروریست ده و برافانی در برخاک کردستان پیروز ده گیان خواه کرا قربانی و شهید کرد. جدست پیکا دامزراندن خواه و لشکر روش به دهان شهید و بریندار جبو پاراستان کرد و کردستان به مردی پیشکش کرنه و داستان دیروکی جی تومار کرنه. بله تماشاوان هجا به وی آوه هم گشتن داویا بولتان خواه دوباره سرنوچه امی بیره و بینن. انجمن نیشتیمانی کردی لسوریه انا کسی داخویانیک دربار ادلب ده بلاف کرد. تیده بانگا راوستاندن ارماج کرنا سویلان دکه. تقینک لگلدوار حسکی روجافای کردستان رودا ده انجام ده کشتی و بریندار کتن. ایرو 11 سال لسر کوچه داوی خبرکار محمد نزیر مصطفی را در باز دبن. 5 سال سر شهید بونا افسرکی پیشمرگه لشکر روش را در باز بون که در شهر داعش ده شهید ببو. هر شاد و بختور بن.